Marko Stolica, Skate Division, CrossFit Box V, prvi kvalifikacijski trening. Šipka od 20 kila, ovdje 10, vamo dođi. I 20, možeš snimiti isto na drugoj strani, ali ne bi se valjda tijelo zvijeti sam. 20, 10, wall ball od 9 kila, metar špaga. Evo, snimi do dole da se vidi. Dobre, sad stavim maki se da snimi 3 metra. Šta, evo ti mobitel. Evo. A u redu. 3 je ovdje, 0,5 iznad crne. Čup jesi? Može. Pet. 2. Napravi još jedan. Više.
Ajde, ajde. Još 4 minute. Bravo, Đuđić, ajde, radi, radi. Bravo. Bravo, Đuđić, bravo, ajde. Ajde, ajde. Bravo. A još malo. Ajde još minutu. Vamo, Đuki. Bravo, 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 bravo. Ajde, dođe, gol, ajde. Ajde, 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 ajde. Ajmo stol, ajde. Još 30 sekundi.